Irushanwa ritari rimenyerewe mu gihugu cy'u Rwanda, aho twari tumenyereye irushanwa ry'ubwiza bwa Mister Rwanda, ariko ku bijyanye n'abasore cyangwa se igitsina gabo bitabagaho. Ku itariki rero ya 25 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 nibwo hatangijwe irushanwa ryiswe Mister Rwanda 2022. Ni irushanwa rero risanzwe ribera mu bindi bihugu bitandukanye ariko ryari ritagera mu Rwanda, aho rero ku ikubitiro nyine abahungu cyangwa se intoranwa, abahungu 67 cyangwa abasore 67 nyine aribo biyandikishije muri iri rushanwa mu ntara y'Uburasirazuba. Ni mu gihe rero irushanwa ryabereye kuri Dereva Hotel nyine mu karere ka Rwamagana, akaba ariho hatangirijwe Mister Rwanda. Ijonjora ndetse cyangwa se ryitabiriwe n'abasore 14, mu gihe 5 aribo babonye icyitwa pass cyangwa se aho bahawe icumu ndetse n'ingabo by'intore. Nitwa JC nk'ibisanzwe, uri kuri The Choice Line TV. Kora subscribe and share, like, comment, duhe igitekerezo cy'ukuntu ibintu ubyumva. Mu basore rero ndabona babonye pass cyangwa se bahawe ingabo n'icumu, mu gihe akanama nkemurampaka katoranyije abasore 5 muri 14 babonetse muri irushanwa mu ntara y'Uburasirazuba. Hanyuma rero abasore 5 nyine aribo uwitwa Rukundo Dismas, uramuzi cyane kabisa, yabonetse no muri irushanwa rya Africa, yarahagarariye nyine u Rwanda muri Cote d'Ivoire. Hanyuma uyu nguyu ni nomero 9, Gatsinzi Didier nomero 16, Mutangana Francis nomero 11, Mugisha Faustin nomero 27, ndetse na Girosanga Regis nomero 5. Ngaba rero abasore babonye passe yo gukomeza mu gihe irushanwa rigiye gukomereza mu ntara y'Uburengerazuba, mu Majyepfo, Amajyaruguru ndetse no kuzajya mu mujyi wa Kigali. Nitwa JC, kora subscribe kuri The Choice Line TV. Ibiganiro nakagaruka, yewe nk'ibisanzwe nari kukwereka update zo muri Mr Big League Rwanda, the beginning of Mister Rwanda 2022.